makan parenya dulu ya. Cocol sambal terasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat guys. Bubuk udang. Guys. Balik lagi. Col. Paria. Ning ning. Kalau di perkampungan itu ya, itu sudah biasa guys. Tiap bikin sambal, goreng asin, pasti ada aja guys lalat yang datang. Ada kucing guys.
Hmm. Hmm. Wah, banyak banget guys. Hmm. Hmm. Dan sudah makan, kita harus minum dulu ya guys ya. Itu yang terpenting guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai sini saja guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.